Za upoznavanje s Yetijem Škoda nas je odvela na vrlo prikladnu lokaciju. Naročito ljeti slovenski Bled i Bohinj posjećuju putnici adrenalinskog duha, jer obilje ponude jamči da vam u prelijepim alpskim krajevima niti sekunde neće biti dosadno. No vraćamo se natrag za volan ovog Yetija, jer ono najbolje tek slijedi. Saznajemo da je terenski poligon prema kojem žurimo trasirao Miran Kacin, poznato slovensko reli ime, ujedno i čest gost na našim natjecanjima. Dakle, nema milosti, no prije toga evo uvoda u Yeti priču. Peti model ukupno u njihovoj gami, model Yeti, dakle riječ je o SUV-u koji dosta liči na Škodu Roomster, barem to ovako vidite na prvi pogled. S njime Škoda ima ozbiljne i velike planove. A kako je nastao Yeti, saznali smo zapravo još iz koncepta koji je predstavljen još tamo 2005. godine. Dakle, 4 godine mi željno iščekujemo serijsku varijantu. Iako fokusirana na popularne klase automobila u kojima su Octavia i Fabia najbolji dokaz uspjeha, Škoda je oduvijek bila sklona i slobodnije zamišljenim modelima. U posljednje se vrijeme to manifestiralo Scout izvedbama gotovo svih modela u ponudi, no ruku na srce, Škoda limuzine s pogonom na sve kotače proizvodila još 1942. godine. Informacije radi, taj se model zvao Superb 3000. No došao je kraj u kolišanju, pa se Škoda odnedavno može pohvaliti modelom koji ne skriva ozbiljne terenske namjere. Vjerojatno znate, riječ je o modelu Yeti, a ime vam je poznato radi koncepta koji već nekoliko godina gostuje po svim većim autosalonima. It was presented in the year 2005 in Geneva and in Frankfurt, and the idea behind, the concept behind was to have a quite cute, young, fresh, but I would say a quite cheap car, but a very practical car. But this time now, the final Škoda Yeti now is based instead of the A0 platform like the Fabia, it's now based on the A platform like Octavia. As you have all the abilities. On the one hand off-road, you have on the other hand a lot of electronic support which gives you a fantastic driving experience. Škoda Yeti nastala je na dobro poznatoj i provjerenoj platformi Octavia i Golfa, a novim je zadacima dodatno prilagođena dodacima u vidu čvršćih stabilizatora i šireg traga kotača. Sprijeda tako, Yeti od svoje braće ostavlja trag širi za 20, a straga za čak 30 mm. Međuosovinski je razmak isti kao u preostali kućnih modela, no udaljenost od tla narasla je na itekako iskoristivih 18 cm. Yeti nije tek maleni auto za slobodno vrijeme. Sposoban je za najrazličitije zadatke, a pritom se oslanja i na dobro odmjerene dimenzije karoserije. Riječ je o vozilu dugom 4,22 m, dakle poput prosječnog kompaktnog auta, koji svoju karoseriju puno bolje koristi od istih. Razlog je u oštro odrezanom stražnjem kraju, visini karoserije te nerazmetljivo dugom poklopcu motora. No, Yeti je istovremeno i relativno uzak automobil. U Škodi tvrde da su automobil konstruirali tako iz dva razloga. S jedne strane da zadrži praktične kompaktne dimenzije u gradskim uvjetima, da bude lagan za parkiranje, a s druge strane kada stvari postanu guste, primjerice na terenu, kada se treba provući između dva drveta ili između dvije stijene, onda će vitka figura Škode Yeti svakako olakšati posao vozaču. Prostora ima i više nego dovoljno za prijevoz 5 odraslih, a tu je zahvalan prtlježnik obujma čak 416 litara. Primjera radi, Yeti od prosječnog kompaktnog SUV-a kraći 20 cm, a kabina mu je komfornija već na prvi pogled. To mu u samom startu stvara dovoljnu prednost, a Yeti ne zakazuje niti na drugim područjima. Ne znam zapravo s koje strane, kad ovako čak i odozgora malo gledam Yetija, mi bolje taj auto izgleda. Mislim da je vrlo atraktivan i da je Škodin dizajnerski odjel si doista dao truda. Naime, na nečem što liči na Roomstera, dakle koncept prostora nam je poznat, mnogim vanjskim detaljima, ali i unutarnjim, uspjeli su dotaknuti onaj dah ekskluzive koji većina kupaca traži kod SUV vozila. Dakle, to nisu nužno auti za bezbrižnu vožnju off-roadom, već su to ujedno na neki način i statusni simboli. A izvrstan dizajn nove Škode Yeti prati tu liniju. Uz upečatljiv vanjski dizajn koji spretno podmiruje konzervativne vrijednosti s trendovskim detaljima, Yeti sličnu razigranost donosi i u kabini. Atmosfera je ukratko rečeno prijateljska i temelji se na prepoznatljivim, ali svježim detaljima. Visoka prednja svjetla i plastični pragovi dokaz su razrađenosti izvana, a isti pristup olakšavanju svakodnevnice na Yetiju pronalazimo i u kabini. Ukratko sve je na svome mjestu, a korištenje je vrlo intuitivno. Sva se vrata relativno široko otvaraju, pa će i starije osobe ili kad imate borbu s malom djecom to svakako znati cijeniti, a smještaj putnika na stražnjoj klupi je nešto što smo već vidjeli. Dakle, putnici na stražnjoj klupi sjede nekoliko centimetara povišeno u odnosu na one sprijeda i na taj način zapravo uživaju u istom lijepom panoramskom pogledu kroz vjetrobransko staklo. Pored klasičnih SUV-ova, nova je Škoda daleko praktičniji auto.
Iz Roomstera preuzeti sustav sjedala Vario Flex obiteljske će vozače posebno razveseliti. Yeti je prvi ovakav auto koji iz traga ima 3 odvojena i neovisno podesiva sjedala, koja osim uzdužno moguće podešavati i poprečno. Čak se i središnje sjedalo može nesmetano demontirati. Vozačka pozicija također obilje raskoši i mogućnosti podešavanja, bez obzira koje visine će biti vozač Škode Yeti, da li dvometraž ili oni najmanji, imat će svakako razne varijante prilagodbe sjedala po visini, po dužini. Volan također može kliziti na sve strane i to je u svakom slučaju, ako se ovaj auto kupuje kao možda jedini obiteljski automobil, njegova velika prednost. Ponuda motora je više nego kompletna, što nam je posebno drago jer nema goreg osjećaja od susreta sa zanimljivim modelom bez adekvatne motorizacije. Yeti ponuđenim motorima jasno pokazuje namjere jer pored osnovnog benzinca i dizelaša snage 105, odnosno 110 konja, tu su i 160, odnosno 170 konja snažni motori. Očigledno je stoga, u Yetiju se skriva i zanimljiv vozački auto. Mi smo danas imali priliku u našem prvom testnom primjerku provozati 1.8 TSI, to je drugi benzinac iz ponude, onaj manji je obujma 1.2, ima 105 konjskih snaga, ova ima 160 konjskih snaga, a u ponudi su još i 3 dobro nam poznata dizelaša, 110 konja, 140 i 170 konja. Uz njih uglavnom sve ide 6-brzinski ručni mijenjač, dok uz najslabijega dizelaša ide 5-stupanjski ručni mijenjač. Uglavnom pogon na sve kotače obavezan je u sve motore osim u spomenutog početnog 1.2 litrnog benzinskog turbaka i najslabijeg 2-litrnog dizela. Oni u ponudu stižu i s pogonom samo na prednje kotače. Terenske sposobnosti Škode Yeti zaslužuju posebno poglavlje, posebnu pažnju jer je zaista riječ o netipičnom modelu. Iako izgleda kao da voli prirodu, Yeti je vozaču zaista sposoban priuštiti i avanturu van asfalta. Pod robustnim dizajnom očvrsnutu platformu pogoni sustav pogona na sve kotače čiji je centar elektronički nadzirana Haldexova spojka 4. generacije. Dimenzionirana i programirana tako da u uvjetima optimalne trakcije gotovo sav moment dostavlja na prednji par kotača, a ukoliko se ukaže potreba dođe li do manjka trakcije, na stražnjeće kotače poslati i do 90% snage. To je puno više od većine klasičnih sustava, čije mogućnosti prestaju s razdjelom momenta samo do omjera 50:50. No to nije sve, jer Yeti vozaču nudi opciju korištenja off-road programa koja se uključuje jednim pritiskom na gumb. Nadzorna elektronika tada sve postavke prebacuje na terenski način rada, a vozač je na to upozoren indikatorom koji te nove parametre automatski isključuje s prelaskom brzine od 30 km/h. U off-road režimu rada vozač će terenom lakše upravljati jer papučica akceleratora tada nudi veću osjetljivost, pa je lakše doziranje gasa, a nove su postavke i ABS sustava. On optimizacijom za lošu trakciju počinje dozvoljavati kontrolirano proklizavanje. Elektronska blokada središnjeg diferencijala u off-road programu je osjetljivija na razlike u okretanju prednjih i stražnjih kotača, pa počinje raditi brže, a na koncu tu je i sustav pomoći za vožnju nizbrdo. On će od velike pomoći biti neiskusnijim terenskim vikend vozačima, jer će ESP sustav na strminama sam regulirati kočenje i održavati brzinu. Auto radi, možemo reći sam, on sve koči i nam održava ovu brzinu. Sad ako krenemo sa nule, onda je ta u neutralu, u leru, je minimalna brzina kad počnemo negdje 4 km/h. Ako je još to prebrže, mi možemo sa pritiskom na kočnicu to regulirati na 2 km/h. Ako se nam to čini da je presporo, možemo isto sa pritiskom na gas, još uvijek smo u leru, i povišati ovu našu brzinu. I tako možemo po km/h tačno koliko hoćemo kontrolisati našu brzinu niz brdo, a sve ostalo radi auto sam. Elektronika znači na dijelu, vozaču preostaje da s volanom zapravo korigira putanje i prati što se događa. Pohvalno je što taj sustav radi za vožnje unazad, a vozaču je dovoljno da ubaci u prazni hod ili u jednu od prve 3 brzine. Na koncu, Yeti je na nemirnu terensku vožnju spreman i brojnim mogućnostima učvršćenja prtljage, ali i naprednim navigacijskim sustavom koji pamti put po kojem ste došli, u slučaju da ste se zanijeli i zaboravili bacati mrvice kruha. Vožnja Yetijem je zabavna, pa uz komfort, sigurnost i dobre performanse kilometri prolaze brzo i ugodno. Budući da na tržištu nema sličnih modela, Yetija ćemo proglasiti jedinstvenim, ali i alternativom mnogim dobro poznatim SUV-ovima koje su ograničile postavke klase. Strepi li konkurencija koja to zapravo nije, vidjet ćemo, ali tek u listopadu kada se Yeti pojavi u salonima. Naime, cijenom bi trebao biti povoljniji od razvikanih SUV-ova. Kada konkretno počinje prodaja Škode Yeti u Hrvatskoj i hoće li ona imati naravno novo produženo 4-godišnje jamstvo?
Naravno, svi naši modeli koji nadolaze ulaze u 4-godišnje jamstvo, a Škoda Yeti u naše salone dolazi već početkom listopada. Stoga preporučam svima koje smo imalo zainteresirali ovim novim imenom Škoda Yeti, ovim snažnim terenskim vozilom, da dođu u naše salone i da isprobaju to vozilo. S novom premijernom emisijom gledamo se u prvom tjednu rujna, a do tada lijepan pozdrav!